الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هريدين فؤيتو كدفتر من أوبية شجر الأرفي فن الصرفي للشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله. إن جنگون هانكي كوني مخارج الحروف هند إن شاء الله إن جنگ صفات الحروف. ترنو جنب ماكي رحمه الله وصفاتها جهر وهمس ورخاوة وشدة وتوسط بينهما وإطباق وانفتاح واستعلاء واستفال وذلاقة وإسمات وصفير ولين. هذا درس من عندك صفات الحروف. صفات الحروف هذا دتاود إن جنگي مخارج الحروف ومدن دنگي بمعنى صفة كالفة. هذا يكون أفاندي دو صفات الحروف بمعنى كحالفرن دين يالتتا دون كدون ينتهي مخرج kande yaltata don ko honno non de hani yaltirde sabu hida mari do noneji didi kande yaltata don e none non de haniri yaltirde non ko dum non hande inshallah jangeten sifa mayre cerno jonnon waddi do ini jahrun wa hamsun wa rakhawatun o lintidi kono do en jangay kadi wada non ta'rif bimana cerno joni awalan fal majhur haray kono innete al majhur bimana kamulinta tadi woni no jaharun bimana fenyinte in kunun ofani ma yanhasiru jaryu an-nafasi ma'a taharrukihi liquwwatihi wa quwwati al-i'timad alayhi fi makhrajihi fala yakhruju illa bi sawtin qawiyyin yamna'u an-nafas min al-jari ma'a kunun innate al-majhur ko kalfe honde innate al-majhur bimana ko sifa ombo innate al-majhur ko kala halfere salotonde yo tawata ndeda jangande nde haday yo fofango e yafuf nde haday on dum yaltugol fofango ngon hal kala halfere nde jangata tawande jangugol mayre hadete yaltingol fofango ma ngon hare ko den non kalfe enete non al hams sabu fiyon non ko honno ko fi non hon dum de hadante fofugol sabu hinde mari doole kande yaltata don de mari doole bi mana harande tugori e doole mayri on fu ko dum cerno jondo inni haray wa quwwati al-i'timadi alayhi fi makhrajihi fala yakhruju illa bi sawtin qawiyyin jaka ngandi go hide da mari makhraj innete do honno al-hams haray non hide mari sifaji mar'i didd heda mari sifaji mardi didd da mari sifaji godi mara didd bi mara sayni al-hams innan afwan cerno jonko mo fuddori do ko al inne wondema jahar duma jahar fenyinte di bi mara al-majhul haray si tawi woni inne wondema ini sifaji go no mari didd sifaji go ala didd haray ko jogi di diddu din bi mana haray attorto e jango jaka enen andi haray si inna makalfe ko de majhur kon ko kala halfere tawata de jangude de ndre haday yo fofango mangon yaltu sabu jogagol dole mayre si jonno si ndari ko wano adden wano simini do joni nde halfere do sa ndeda jangande nde haday ya fofu aj bimana hande kadi ko nde mari doole e nde hadete kadi yaltingol henduka hunduko ma mana nde hadete fi fofango mango fami ke do jonnon e duma aksu mayre on konno sabu en inni haray sifaje gono mari didd aksu mayre on ko halfere onde ko wiete ko al mahmus ko non inete al hams adde do didi amari al-hams jaka mi andi halfere imma nde wona jahar ma nde wona no hams jaharon kon non ko hara hinde jogi doole nde hadete ya yalti fofango mango go hadete jarayani nafas do duma dogingol fofango mango amma al-hams ko aks jahar bimana nde do ko hade yaltingol fofango mango nde do ko non kanyum ko ya yalti fofango mango fa masala timini do joni oyi mi yaltini hunduka fi jarayan odo konnum odo ko akit fofango mango go ango yalta odo non konnum ko ya hadu fofango mango de do hada ina aj
simini do joni oɗo nokkonu as simini do joni as haray jarayan ko wiyete an nafas oɗo nohon yamna jarayan an nafas oɗo famike ka oɗo ko aksu oɗo inne al majhur huruf al majhur oɗo inne al mahmus ɗiɗo fof ko sifat ino jeeya e sifat al huruf famike ko ɗum ɓeni wal mahmusu bi khilafihi wa hurufuhu majmu'atun fi qawlika fa hassahu shakhsun sakat adden ɗo fa hassahu shakhsun adden ɗo fa hassahu shakhsun sakat ko ɗeɗo innete on ɗum kalfe wonɗe mahmus kalfe fefe go'o ɗiɗi tati nayi joyi jeego jeɗɗi jeetati jeenayi sappo kalfe sappo ɗeɗo ko ɗe mahmus sa jangayde be akkita jarayani nafas be foofa yaltina foofango mango jarayani nafas inna af o yi mi akkiti hen ɗon min ada ash ak at musiki o yiɗo makraj mayɗen kañum ko nu ko beakkita jarayan an nafas oɗo noon kañum ko aks oɗo ko ɗum oɗo kañum ko aks inna fahassahu shakhsun sakat haray ɗo noon nde halfere ɗo wona fi koɓe tokkirinde na fi andugol mana mayre koɓe tokkirinde ko fiya waw hunjagol haray kalfe inneteɗe mahmus ɗeɗo innete mahmus ɗeɗo siɗa jangude ɗe are sifa majjon ko ɗum ko a yaltin jarayan an nafas ɗeɗo noon ko ɗum ɗeɗo kañum yamna oɗo kañum ko ɗum yamna'u jarayan an nafas famike ɗo ka joni noon oɗo adden ɗo oɗo kañum ko ɗum oɗo ko daif oɗo ko inne wondema halfe sifan ko ɗum ko daif oɗo ɗeɗo ko daif ɗeɗo noon ko ɗum ko qawi a famike ka sabu oɗo se fiya janngumo ko be heɓa doole makko aj ko be tawata ñoƴƴa yalfere ndeɗo ko sifatul quwa nde jogui sifatu al quwa oɗo noon ko ɗum ko sifatu daf oɗo a ñoƴƴata accey hendu ndu yalta ash bimana a gollitirta doole fi ñoƴƴugol halfere nde oɗo almajhur ko sifat alquwa oɗo almahmus ko sifa adaf famiki ka joni ko fiyon ɗum konto heɓete nafa fi andugol ɗo ko quwatu dafi ma ko quwatu ɗo innen wondema oɗo ko quwa innen alquwa oɗo ko no mari ko inete sifat adaf ko woni fa'ida andugol ɗin ɗon piiji sabu si hewti ka inne wondema yollidirgol ɗe si hewti ka idgham si hewti ka yollidirgol ɗe da'iman ko lo'uɗe ɗen tumbete e nder jogiiɗe doole ɗen wona e jogiiɗe doole ɗen tumbete e nder lo'uɗe ɗen ko waɗi ulama'i tajwid da'iman ɓe ɓangina ɓenna oɗo ko sifat fa masalan innen huruf inne wondema almajhur ɓenna on ɗon ko sifatul quwa o jogii oɗo noon ko sifat adaf fiya andu wondema siɗi hewtoyi yollidirgol da'iman haray ko sifatu daf on naadete e nder sifat alquwa famike والمحموس بخلافه وحروفه مجموعة في قوله فحثه شخص سكت وما عداها فهو المجهور جاكا إلي عندي أوكو كالف جيلو كالف سابو وني هنو حروف الحمس هندك دي هديك جيلو كالف عربو دين إني نيكو دي نوغاي جيني ceerno ɓe goni ko nogay e jeetati ko yiɗi hannde kono yewtude hannde kadi si tawi woni enen e ɗetti kode nogay e jeetati ayti sappo ton hannde kadi heddi ka jeeɗu sappo e jeetati hedditiɗɗen fof ko rere ɗe majhur famike ka haray ko ɗe sappo ɗo tun ittintintaka huruful hijaiya hedditiɗɗen fof haray ko sifat al quwa ɗe jogui ko ɗeɗo inete sifat haray ɗeɗo jogui sifat alhams enen andi jaka oɗo kañum kadi ko num oɗo mo jeeya e sifa joguiɗo num diddu jogiiɗo axe sabu innen wandema majhur on diddu makko kon ko mahmus
بمعنى التوتا هالفري هركون محموس هركون مجهور كو إما عندي وانا مجهور ما عندي وانا محموس تتبون نكون صفة والشديد إذا مري كدين كدي إن وندم الشدة إذا عندي الشديد كمان الشدة والشديد إذا مري أنو كدي والرخوة إذا مري أو كنون كدي أنا إني دو كدي إذا مري أو تاتي إذا مري دو الشدة نيابون إذا مري الرخوة الشدة كنون كدي لو كو هيدين يهندي صفة الشدة بمعنى الشديد بمعنى قوي جوكي دو دولة أما الرخوة كون نكو هوي نقول داتنا هايفنا فاهمي كيكا هي مريكا دي كالفة أو دو كان كدي حالفة كو إما عندي وانا كونde إنه وانا ما جوكي دولة ما عندي وانا هونو أنا عندي جوكا أكيد دولة فاهمي كيكا كدوما نني والشديد ما ينحصر جري الصوت عند إسكانه هذا كو إنه وانا ما الشدة koko tawata koko hadata honno innen ma yanhasiru jari saut haray odo kanyu ta hejjuto odo yodo al majhur kanyu mahmus kunun ko nafas on jokki jarayani nafas fofango odo no kanyu ko sauto ngon jokki sauto ngo odo ko honno jokki odo sabu odo yodo konta di serti odo kanyu konu ya jokki ko an nafas fofango ngo stay woni fofango ngo yaltata inne majhul si fofango ngo yalta inne mahmus odo non kany ko ko sawto on jokki as-sawt sawto ngo bimana sawto ngo si tay woni no tiidi ha no nyojja inne ashidda si sawto ngo itida inne on ar-rakhwa fami ke ga jonna beni do washadidu ma yanhasiru haray koko hadata bimana koko hurga mana imtina' jarayani sawt koko hadata kanyum kadi ya haray yaltingol sawto ngo inda iskanihi sawadi hal ferenden sukun wa ahrufuhu haray kalfe makoden hide moba ajiduka qatabta kono haray enen hiden hawtita de ko buri lollude kon haray hina innen ajid qattin bakat ajid qattin bakat أجد قط بكت إما حوت ترادني حروف الشدة جرين ما دون حوت تراد كوشرنو جوني دو أجدك قطبت أجدك قطبت فوق جوتو بمعنى ida wawi de hawtitirde do ni ida wawi de hawtitirde do ni sabu ko kalfe goto kono ko o do ibnul jazari wadi ka deftere mudum ko fi dum don ad demmo hare ko de do ne tewn huruf ashidda bi mana o do ko fiunu be nani de ashidda sida jangude de wonnum a nyoƴƴay inna aj aqwa ato ab ak at wayi don hilang la nyoƴƴude hande kadi non kala ko tawa kay ɗeɗo ɗo kadi goho ɗiɗi tati nayyi jowi jeego jeɗɗi jeetati ko ɗe jeetati innete hurufu ashidda ɗeɗo sa janggayɗe ko be honɗum jarayan haray ɗeɗo be haray ko imtina jarayani sawt imtina jarayan as-sawt ɗeɗo haɗay yo inne wondema yo sawto ngon yaltu famike jonno hande kadi kalfe ɗe jeeyaka ɗo ɗen fof ɗen newn ɗum ar-rakhwa فمثلا لو كانوا كدي جيتاتي سيكو نوغاي جيتاتي ديتو دين رايو نوغاي جيتاتي هارا نوغاي جي دين فوكونو كو رخوا وانو ادين هال فري دوما رخوا وانو سيميني دو جوني اس دو مي وادي اونو جرياني صوت دو صوت اون دو مانيك او دو نكو دون امتناع جرياني الصوت او دو كانو كو امتناع سابونو هنا اج أين والسماء ذات البروج من البروج فاهمين كيكا أكتتا جريان كوبيتين كون الصوت هذا هدتي تنفون كده لو نته حروف كوبيتين الرخوة كنا أولو كانوا كيكونون قضد كعكس شدة عكس من كونون كرخوة فاهمين كده وكذي جون تشرنو جون إني دو ومن هذه الأحرف 5 تسمى أحرف القلقلة إذا كانت ساكنة إهور دو كدي
ɗeɗo ko ɗe jeli ko ɗe jeetati jowino e nder majje ko ɗen ɗon inete huruful qalqala iɗam andi ka ulama i tajwid so ɓeyni hurufu al qalqala haɗa ɗe hawtita ɗen ɗon kañum kadi ko wi'ugol qutbu jaddin ko ɗeɗo jowi bi mana ko ɗe jeetati ga kono jowije ɗen kañum kadi ko ɗeɗo inete no huruf al qalqala ɗeɗo huruf al qalqala fami ke ga haray jaka enen andi huruful qalqala no natiri on e hurufu shidda huruf in wadama jogiiɗe sifat al shidda warrakhwatu o inni didduhu haray ko wiyete ɗum rakhwa on ko didd joni noon oɗo konnu ennuɗen yamna'u haray honnu jarayani as-sawt oɗo kañum konnu oɗo na innen wondema haray oɗo kañum ko accutugol jarayani sawt la yamna'u jarayani sawt bimana oɗo kañum ko accutu sawtu ngo yalta as af fami ke joni noon goɗɗo no wawi landade nanen ko kalfeɗe innuɗen ɗen majhur goɗɗe majje wonde janngude koyne ten halfere wotere no wawi heɓude sifaji buyi halfere no wawi wonde hara ko nde on ɗum hara ko nde innen wondema wano nde innuɗen ɗo arrahwa nane fewde wawleten fi annafa sonko kanje woni mahmus e joni noon walladi baynahuma ma la yatimmu lahu joni noon oɗo kañum kadi ɗeɗo ɗiɗi ɗeɗo ko sifatu alquwa oɗo ko sifatu daf nane kañum majhurum kañum kadi koni ko sifat alquwa oɗo ko sifa addaf en ini wondema faida on ko andugol honno ɗe ɗumannotto oɗo kañum kadi ko sifatu quwa sabu haray halfere nden yatamidu ala makhrajihi ayne aqo ab famiki ka oɗo noon kañum la yata haray nafi o waɗa i'timad kamil e makhraj makko sabu ene famiki ka o jaka yandi oɗo ko sifatu alquwa oɗo kañum ko sifatu alquwa oɗo ko sifatu addaf oɗo ko sifa addaf joni noon hiɗe mari goɗɗo goo wonuɗo bayna shiddati warrahwa wonɗo bimana wonuɗo hakkude a shiddatu wa warrahwa on noon kañum kadi no hawtita kalfe makko ɗen ko konno enete ɓeyni ko lin umar hara ɗe hawtita ɗo lin umar ɗe kalfe ɗo laamu e nunon e aynon e mimon e raw ɗeɗo kañum kadi ɗe waɗetake shidda bimana a haɗata jarayan a sawt haray kañum kadi a kittata kañum kadi mutlaq kadi ko hakkude ɗon masalan ayne ɗon a kiti jarayan a sawt kono wona kamil wa awa son a kitay sawto yaha moƴƴa oɗo noon kañum a yatawassat haray oɗo ko tumbo wonata bayna ashidda wa arrahwa inna bimana oɗo en wawatamo innude ko shidda sabu mi ñoƴƴali wa ali wasimini ab kono en innatamo kadi ko rahwa sabu mi juutinali a sawt mi nali wala no mi yewtirtano haray jaka gandi e kalfe ɗo kadi jowi lin umar ɗeɗo kañum kadi gonnum ko ɗeɗo innete wondema kalfe wonuɗe bayna ashiddati wa arrahwa famike jaka mi andi ɗo hilam mari ɗo oɗo ko wonnum oɗo sifa makkon ko alquwa oɗo sifa makkon gonnum addaf oɗo sifa makkon gonnum oɗo sifa makkon ko mu'tadil bimana ko wonuɗo yani mutawassit bayna ashiddati wa arrahwa famike ko ɗum ɗon a ceerno jon joopi ɗo walladi baynahuma ma la yatimmu lahu l inhisari wala l jari mala ka winni ɗo ma la yatimmu lahu l inhisar ko non ko ɗuma shidda on wala l jari wona rahwa on kañum kadi bimana ko woni hakkude ɗon mutawassit bayna ashiddati wa arrahwa famike ɗon jaka mi andi me ɗiɗo sifaji ɗiɗi jogiiɗi alquwa sifaji ɗiɗi jogiiɗi addaf e sifa goto wonɗo inne bayna bimana mutawassit ɗen mari noon hande kadi on ɗum
والمطبق بمعنى هي دمري هون كوية يكون هاي حروف الإطباق ما ينطبق معه اللسان على الحنك فينحسر الصوت بين اللسان وما يؤذيه من الحنك وأحرفه الصاد والضاد والطاء والظاء والمنفتح بخلافه. دارن كانيون كاريدو كتيرنو جون هاي دنجانغو دكانيون كاري سيفاغو. هنا ماري كانيون كاريدو كوينتي الإطباق. Abe duma windiren couleur go ni no tati nay nanen enen en yewtino duma jawab on kombo ko wondo mutawassit eni mutawassit yani mutawassit baina inna wanda mu'tadil baina shiddatu warrakhwa jonna hida mari sifa go je duma ko wiyete al itbaq al ko dum al mutabbaq foko go al itbaq al mutabbaq ma yantabiq ma hu al lisan ala al hank koko koninete ma yantabiq konete al tabaq konum sike koko duma koko hippoto ma hu al lisan ala al hanki ka كدوني كجاكو دي دودوجي فينحصر صوت بيسو حق دون هورغون درتون بين اللسان وما يهذيه من الحنك انتم انه واحرفه كنتم وني دون كدي دون تي احرف الاطباق بمعنى فيا واو يالتinde de do ko be honnum ko be dengal yaha kadakku di dowdori haray biso ombo si yaltina halfere nden hino jeya eden don kalfe harfu as-sad wad-dad wat-ta waz-za أين هون صاد 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 صا أي دنجال وعلوت في حنك كوينة على حنك الأعلى فاهمي كده بدينا إن حروف الإطباق جونن ضد أو كونو سبوا يعني ندي دو صفات جي هي دماري إنه ضد دماري الضد دماري المطبق فاهمي كونو وين دو ما ينطبق معه اللسان على الحنك فينحصر الصوت بين اللسان وما يهذيه من الحنك وأحرفه الصاد والضاد والطاء والظاء فاهم كده وإنه والمنفتح بخلافه أمري هون ممكن ينكري سفاغو إن حروف إذا مري دو ستة دمر دو سبعة الانفتاح كان في ونو دين كان ينكري انفتاح بمعنى فيها جنگو ده هاتون جنايو دين جنگال يو أمبا كدون هيبو كداكو دي دودوري هاتون جنا أودو engini no huruful duma itbaqon odo ko jelo eneni ko dinay no fu do yonum to e zo e inna wanda ma ta e za wa nam e sad e dad ko dinay net huruf al itbaq jonnon kala jonno sa itti e der nogay e jeenay jede ma nogay e jeetati jeden ala hasab al khilaf hande kadi ko de jelu heddi si ko tawi ko nogay e jeetati heddi ke nogay e nay nogay e nayji hedditi den fof den no godum ko infitah bimana ko sa jangay de haton dinayo den gankal yow ka dakkudi ko wiyaten ka gabbude do fa masalan adden do sa do joni e duma sennyije den jangi do haton dinayo den as odo no kunum at ko be den gangal walo yo ton a nyobja inna فاهمي كيف؟ جاكا أنا عندي هذا إن الجهر عكس ما كونكون نكو الحمس الشدة عكس ما كونكون نكو الرخوة إن وندما الإطباق عكس ما كونكون نكو الانفتاح فاهمي كيف؟ والمستعلي هذا أمريكا يمكن الاستعلاء هذا مري الاستعلاء هاي إنجانجي دو صفات جدي جون جاتتي ده مري حروف الاستعلاء صفات الاستعلاء هاي عكسه أو كان يمكن نكون الاستفال إن دو جاني ده مري الاستفال استعلاء كان يمكن عكس ممكن كو استفالة سبب دو صفات كان يمكن مريون ضد فاهمين كيف لما استعلاء لما استفال
ceerno jon maki wal musta'li ma yartafi'u bi al-lisan ila al-hanki ko tawata dengal ngal yahanay hon ka dakkude ka gabbude dodoje fiya jangu wa ahrufu al-itbaq wal kha wal ghain al-mu'jamatan wal qaf bimana وين حروف الاستعلاء كون حروف الاطباق بيدانهم هande kadi dede o yo janti do fami ke innen do bimana haray adden do ko huruf o do ko hurufaji makko den ko huruf al-itbaq enen ni huruf al-itbaq ko kanjeni woni nay tawtina don non hande kadi on kha'o ra'o hombo innen wondema wa inne wal qaf fami ke bimana huruf inne wondema huruf haray duma istilaon ko jelu ko ya dettu itbaq jeden ko de nay tawtina don hande kadi ha to ngo tobbu don ay dari do tobbu don kanyum gafon ko de do inete huruf al istila haray do kanyum kadi hande kadi non kala de natura do jakandi do nay tawti do nay woni jetati hen hande kadi heddi kede jelu de no gasi tawi woni ko dettu den ko indu ben hala arab kan ko no gasi jetati hande kadi hedditi en fo konno ko istifala fami ke bimana de do fo sa jangayde konno ko be yahana dakkude dow dorndi gabbude afwan gabbude ma dow dojere inna do no inna do aw do inano ako fami ke ka de do kanina ato ab fami ke bimana kono heda mari non godde de haton jina yahangol dakudi in gabbude ma do jeden den don kanyum kadi ne istifala wana simi jangi jon en fa masalan simi addi o do kono mi janga do az o do honno haton jina yo mi yanga udam do jeden fi mi jango alfa se ndari en taway jonno isti'la kanyum kadi kon ko sifatul quwwa bimana aybe hazza ko nete hazza bimana dande ma den dillay si janga halferde bimana ande dillay wan simin ago ko dadi a cerno be go inni wasila fala andude halferde sino mari al quwwa ka ko daf ko ya jogi to do kadane ma do jangande ho wande anga se janga sido men minike andu hendu ende mari dora jonno si ko أنه ضعف يعني هزة بمعنى دلة داني معنى دلة مut في جانغ قول حال فرنة فاهمي كيف؟ كدو وين يلو هري والمستفل ما عداها هري كيس تايوني تو يالتي حروف الإطباق هري التوتيني كال فدو كان يمكن ني هري هند كدي كلا كوي ناتو راي دو هري حروف الاستفالة جونو استعلاء أكسما كونكون كان يمكن الاستفالة سبودي دو صفات جوجيدو الضد الشدة ضد ما كونكو الرخوة الإطباق ضد ما كونكو الانفتاح الاستعلاء ضد ما كونكو الاستفالة أفهمي كيكا جونو هاري دي يالتنا جاكا إني غانديدو حروف الإطباق نوناتوريون حروف الاستعلاء بمعنى كلا كوني إطباق كو استعلاء كو نوناكو وني فو استعلاء ونيون إطباق فهمي كدو بمعنى هاري عموم وخصوص نو حق دي جماجه هاري كوين تنكو هاري كوين تنكو الإطباق أخص من الاستعلاء والاستعلاء أعم من الإطباق فهمي كي هيدا ماري نون كان يمكن صفه غون ان تيرو الزلاقه او الازلاق الزلاقه تيرنو دويني الفصاحه والخفه في الكلام كوينتي الزلاقه بمعنى كو يا يالتين هل فد نتو هندي نيبي كدنغالما هرا يالتين غوندنو نيبي فاهمي كا كالفي غو هينو ودي سيتاي وني دي يالتو دي هري هوندوكو ماكو نو نيبي يالتين غول ها فند نو نيبي هاتو دينا نيوبو غول ما غوليتير غول دولي كونتي ازلاق كوني اويني دو والزلاقه الفصاحه وخفه في الكلام هريكو إن وندما كو جوغول الفصاحة والبلاغة وخفة في الكلام بمعنى حركة يوتو قول نفوجيتي بمعنى هري ناي دولة وحروفها هري كالف مايري ونشرنو جويني دوكو مر بنفل هري نونكو بوري لولو دكا علماء التجويد هري دائما
haray ɗo hiɗen lundade seeɗa ceernojo sabu haray mo addi misarje buy en addi ko addi kon adduɗen ko ɓuri lollude kon fi yen nafitor famike ka sabu ceernojon ka misal ɗo kanko ko ngal misal ɗo waddi ajiduka qatabta kono ko ɓuri lollude ka defte ko ajid qattin bakat famike ka joni noon ceernojon hawtiti ɗo kañum kadi inni mur bi nafal haray heɗen mari ɗo kañum kadi innen wondema heɗi sifa sappa bon ida mari ɗo sappo ida mari ɗo ceernojon innen al islaq adden halfere nde addi nden tigiri innen azalaqa amari sifa inne tay ɗon azalaqa azalaqa enen ini ko newagol ka yewtugol azalaqa aksu on ɗon kañum kadi ko num al musmita aw al musmata eɗa mari ɗo sappo e goo al musmata faami ke ɗo kañum kan mi mana kalfe goo honno no newi wowlugol kalfe goo noon honno newaki faami ke ɗo ceerno jon ini wa zalakatu fasa wa khifatuka wa hurufuha mur bi nafal ceerno jon ɗo addi o ɗo mur bi nafal ɗo ko kalfe je goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeego kalfe jeego o waddi ɗo joni noon ko ɓuri lollude ka defte ka ulama i tajwid nangal misal ɗo kaka far inne firra min lubbin winden o ɗo ko ɗo ɓuri allah lollude firra min lubbin goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeego ko goote ɗen haɗa ceerno jon ko ngal misal ɗo addi kono adduɗe misal ɓurgal lollude ngal fiita e majjo ka defte ka ulama i tajwid ko ngal ɗo ɓeɓe addata wano ibnul jazari e ko nande mum firra min lubbin haray ko ɗe kalfe ɗo innete kalfe wiyeteɗe azalaqa awil islaq faami ke joni noon haray sa itti ɗe ɗo jeego siko ɗe nogay e jeetati yaade ƴettuɗen huruful hijayaji ɗin haray hannde kadi nogay e ɗiɗi on fop ko kalfe ko wennete almusmita awil ismat ceerno joni wa zalaqatu lfasaha wa khifatun fi kalami wa hurufuha mur bi nafal enen inni wondema maɗo ina ɗuma firra innen wondema fir min lubbin wal khiffati ahrufiha sabu ko ɗum woni hoygol newagol kalfe majjum la yahlu rubaiyun aw khumasiyun li siqalihima min ahadima illa nadir o inni ceerno jon noon no jonuden qaida ɗo o inni kala halfere joguinde hurufaji nayyi ma jogui hurufaji jowi ko beende wotere e ɗe ɗo tawe kala inde nde heɓuɗa ka haala arabu tawi inde nden no mari ɓuri kalfe no jogui kalfe jowi ma no jogui kalfe jeego kalfe nayyi afwan kalfe nayyi ma kalfe jowi tawi goto e ɗeɗo ala nder ton andu halfere nden kon num wona nde arabu ɗum ɗo ko qaida mu taride ni sabu arabu ɓe yuɓɓata halfere joguinde kalfe nayyi kalfe jowi hara addali halfere newinde wowlugol fiya waw janggo halfere nde ɓe addata tum kalfe mettuɗe e janngude joni noon haray ɗe yaltina ɗo nafa molanaka wono kalimatul ustaz kalimatu al ustaz sa windi ustaz a taway ɗeɗo fof hay wotere ala nder ton ko ɗum waɗi ustaz ko ɗum ko kalima farisiya mi mana ustaz haray ko haala iranienɓe ɓen noon ko haala iranienɓe wona fi ko haala arabu bi dalil sa windi ɗo joni al ustaz innen ɗo ustaz ustaz se ndaari ɗo alhamdia on ala ɗo signiƴe ala ɗo ta toɓɓe ala ɗo alif on ala ɗo daali toɓɓuɗe on ala ɗo jaka mi andi ɗe kalfe ɗo fof kon ɗum ko huruf almusmita haray nde halfere wona nde arabu ni sabu kalfe arabu ɗen si feƴƴi kalfe nayyi innen ɗo goho ɗiɗi tati nayyi joyi nde ko kalfe joyi nde jogui sine mari kalfe jowi tawata gotum e ɗe kalfe ɗo ala nder ton andu halfere nde wona asli mayre wona arabu wano no innuɗen ni al ustaz ko ɗum ɗo andinimi ustaz wona haala arabu sabu ɓe addi tun kalfe mettuɗe janngude ɓe ɓisorali toon kalfe newiɗe janngude fiya kala halfere joguinde kalfe nayyi ha kalfe jowi ka haala arabu ko be tun halfere wotere ɗiso e nder ɗe ɗo ka hawtitaɗe firra min lubbin bi mana fa on e rawon e mimon e nunon e laamon e ba on ko be goɗɗo e ɗe ɗo yollo nder ton famike gaydan ga o inni noon honɗum e o inni wondema wala la yahlu haray ko ɗum woni iwata
رباعي أو خماسي لثقلها من أحدهما إلا نادرا سوانا هرانو فاندي هرانو كو فاندي دون فاندي بمعنى هراي هل فرنو أصل ميري وناكار مثلا سيني أسجد الأسجد سمين دي رجوني أدنو مثال مودو سمين دي رجوني الأسجد الأسجد سنداري لو فير من لبين انتوي كالف ديدو دين هاي ووتر تواكا إنه ودمك أسجد لو جاكا نين ده هل فرق أن يكاد يكون أصل ما يري ونا عرب في نمون سيم قول لنا كلام في أنو إن لان هل فرق دو ونان ده حالة عرب كوي مين هل فرق دين بي قول دي تاتي ني هل فرق دين مري كالف ني هل فرق هاي ووتر جاي عند مين حروفي إنه وندم الإزلاق على عند تون ليلا وندم ونا هل فرق دين ونا ده حالة هنا أصل ما يري ونا كعرب فاهمين كده جون كون في الأسجد كو بمعنى الذهب بمعنى الذهب هذا يكون دوني كو كاني كون ده هل فرق ونا ده حالة عرب ده دو كاني كده أصل ما يري كو فارسي أصل ما يري كون كو فارسي بمعنى إيراني بينك حالة ما سبيني الأسجد سبيني أسجد كون بفاندي كو الذهب هايلو سيتاي وني ده هل فرق جوني لوني مستعربة بمعنى عرب نقول لترين ده كون من حيث الأصول هذا ده جايكتو فاهمين وهو الذهب إن كان ينكدي والزهزقة سعيد الرجون زهزقة الزهزقة الزهزقة دارن ده حال فرد لو كان ينكدي الزهزقة كفر من لب لو هاي ووتر ألاتو بمعنى فاو ألاتو رأين راو ألاتو ميمو ألاتو نونو ألاتو لامو ألاتو باو ألاتو ده هل فرد لو كان ينكدي كونو من يابتن ده أصل ما يري ونande inande arabu sabu fiyonnu sabu ka hala arabu hal ferde no mari go didi tati nay jowi de mari kalfe jowi tawata hara harf min hurufi al izlaq hara kalfe de do wotere no hanu no tumbade de ton fiyo hal ferde wono arabu fami ke don kadika innen do hara innen do wazahzaqa bizayaini maftuhataini bainahuma ha'un sakirun hara wa hiya shiddatu ad-dhahik hara ko jalugol kenkita goddo si jali kenkiti ha noy newnu azahzaqa kono de halfere do gonnu asli mayre wonande arabu fi non honno hadi mi andiri nde wona arabu sabu halfere si de yoni tun kalfe nay ma kalfe jowi ko be gotun e de kalfe jeego do imma fa on taweto mara on taweto ma mim o manuno malamo ma baw sahibi ha kalfe nay ma kalfe jowi tata wotere tawaka do asli mayre ara wona fami ke don kadika jonno wal musmata eni do musmata ko aksonu zalaqa aks duma zalaqa mimana kala hal ferende tawinde de jeyake de kalfe do jeygo yusamawno musmata fami ke jaka mi andi haray huruful hijaiya on ko mi yaltin ton jeygo hediti e fo ko de on ko musmata kon odo kan kadi ko aksodo zalaqa aks makko ko musmata fami ke dedo ko dedo jogi did ko dedo won sifaji kalfe den jogi de won aks jogi de did bi mana jahar on aks makko konno ko hams shidda on aks makko konno ko rahwa itbaq aks makko konno al infitah isti'la on aks makko konno al istifala zalaqa aks makko konno ko al musmata jonnon e hebi do di jelu duma sifaji huruf woni go didi tati nay jowi jeego jeeddi jeetati jeenay sappo e go jogi den do ka mardi hondun ni mardi deddudin bi mana dido ko odo ko diddu oda ko diddu oda ko diddu oda ko di sappo e go hidi mari ko yete abdud e mari no sifaji go di jogaki didd di jogaki on aks kondi woni din don inna wa ahrufu safir kalfe inete den ahrufu safir ko fionno beynani di asafir ko inete asafir ko sabu cholli go si tawi woni no wadde hito anana ciikay bi mana suujay ciika haray ko duwari kalfe den kanyum kadi de do kadi inna daiman sida jangude de a yaltinay wano sawto choloy fa masalan sayni do honno
sa inni do inni in si mi windi do joni do adden do ko kalfe on de do waddi arufu safir masalan do mas uma odo sino asitay la jangude ko odo ko no minata as yaltay su inne sawto hum suujo yey wa wasi ko hito tole ko dum menani as-safir mado simini odo sari as ko be mi yaltina ko waywa ko cikata ko no menani as-safir fa masala simini odo az fami ka bimana kami gayno ita jangude halfere den don goddum cikay ko dum do be nani de ko ahrufu safir de do sira jangude de ko be yaltina o ko sujata as eneni sari don kaka sera imma jangama ko gabbude seraji ga maga as jonnon do kalfe enen inni wanono jangeten no basinji min picco kamen ko non de windirano mawbe men be daru kalfe den fu be ndari be tay nde halfere do ko do ne yaltata be windane basinji min picco sa jokki no be windiri non ko dum a jangayde no hani ra jangirede non signije kono be jonni ko wiete ar-rumuz bi mana be jonni ko wiete ar-rumuz bi mana haray ko jopora nde halfere do be joporinde nyiije den nde halfere do be joporinde endu nde halfere do be joporinde innen duma alif yowi do ma ko nande mudum ma saredu sabu sai redu no windiri saredu no windirte non hino way innen be innen ba dogudo sabu on do ba ko ya windu halfere den innani para exemple si tay woni ko ni windirda wakaba o do benata mo ba dogudo ko windete do fere on hara tokkaki ka hala bi mana on no dogi bi mana o tokkaki yalfere nde fami ke ga jaka enen andi do kanyum kadi ko sa jangi dum do si anda walle windunobe basini min picco ben hara nay hore mere be windanno kalfeden sabu be jangude be andi konto de yaltata be jangi makhraj majje on be jangi sifatu majje on be wallinane hande kadi non jama on jangiri o ha kalfeden de wayli ko dum wadi si tawi woni innen giden jangude ba e jangay no hariniri non ko sen finditoyi bonne kono ka ba sa jangiri no jangida non ka ba sa finditoyi ko kalfeden tiri jangata fami ke jaka mi andi hila mari ahrufu safir den don de aladid hila mari ko wiete kon as-safir adden do hila mari sifa inne sappo dida bon bido mari as-safir ene ni on don ko mo wala tawatara shubiha bi ta'ir aray nandi dama wasitay woni ko duma hito tolego safir ina as odo kanyum aladid odo ko sifa mu ala hunu did hida mari kanyum kadi onno ahrufu lin hida mari kanyum kadi en sappo ina yondo ahrufu al-lin odo kanyum kadi aladid odo kanyum koni nete ahrufu lin bi mana ko kalfe newi den bi mana podirde den ayne a ba bi bu donc no newi sabu accay woni jarayan as-sawt wan nafas fami ke ayne ko nenete ahrufu al-lin jaka en andi do hare jonno cerno jonno o de tawde ko deftere sarfu se hoti ka defte tajwid wano ibnul jazari e ko nande mudum ben don no ha hare kanko ko janti do ko di inne wonde ma ko di sappo duma sappo tati o janti do innen wonde ma sifaji di ko di sappo e tati kono sa hoti ka defte tajwid be nayete ko sifaji nogay ko sifaji jelu nogay sabu o jantaki do ko inete al-istifala o jantaki do ko inete al-ghunna o haray ko yowndiri ilmu sarf ko mo janti do haray ulama tajwid ko ben do burata jannude ma e dpji do jaka enen andi do haray ko no fameten haray ko dum doynete no sifatul huruf hal fere nden ka yaltata don ko fere façon non de hani yaltirde non kanyum kadi
haray ko feere ko ɗum ɗon jannguɗen hannde sabu en janngino halfere nden konto sabu goɗɗo no waawi anndude ka halfere nde yaltata hara o annda no sifa mayre o mi mana hara so o yewti ka yaltingol nde o annda kono nde yaltirta jooni noon enen ini ada tajwid on kon ɗum koya jonnuto halfere ɓe ko nde haani kon e ko nde haani tottude kon ko nde haani henndade kon e ko nde haani ko wiyeten kon ha tottugol haray ɗo en janngi sifatul al huruf enen en janngi aray sifaji go ko al jahr wal hams wal shiddatu wal rafwatu wal mutawassit wal al itbaqu wal infitah wal isti'la wal istifala wal zalaqa wal inna wandam al musbata janguɗen kañum kadi ɗiɗo fof no mari addiddu haray ko woni jogaki addiddu ko ceerno don yewti ɗo ko as safiru wa ahrufu al lin inchallahu hande ko ɗo wonɗen hattude haray en janngi ko wiyeten kon innen makharija aw sifatul huruf haray no ahrufu al lin on kañum kadi hiɗen andi ko alifon e wawon e yawon innete ahrufu al lin bi mana poɗirte ɗin haray ko ni hirɗen sifatul huruf inchallah haray en janngoye kañum kadi ceerno jon andintinno en noon adoyo haɓɓude ngal damal ɗo hari ko o faala en jannude ko wiyete al idgham al mutaqarib ko oɗo o faalano en yeytade kono o inni mutaqarib o inni wondema o yeetike en ngal ɗo wotuma o yeeti en enne wondema makharij al huruf wa sifat al huruf hara o yeetike inchallah darsu men jango on en hiltitoto ka o faalano en yeytade ɗum ɗo sabu ɗe dame ɗe o waɗani en ɗo makharij al huruf e sifat al huruf ɗeɗo ko ka muqaddima fi o yeeto en al idgham al mutaqarib bi mana waɗugol idgham kalfe tawayɗe haranaɗe goote kono hara ɗe ɓattodiri kade yaltata ɗon inchallah on yiya ɗum ɗon ka darsu men jango hara elan hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh